Baik, Assalamualaikum. Very good morning. Today, Waalaikumsalam. apa? 1st January 2026 bersama saya Imam di channel Engineer Jutera Anda podcast bersama-sama kita hari ini bersama dengan Engineer Haji Arul Hashim bin Abdul Rahim. Uh, Satu orang yang tokoh bagi saya lah, tokoh kejuruteraan dalam bidang civil. So beliau Mechanical. Mechanical. Oh, sorry. Mechanical. Seorang tokoh mechanical. So, dalam bidang kejuruteraan ni, hari ini beliau berkesempatan untuk bersama-sama kita untuk sharing session about understanding engineering, consultancy fees, cost structure and cash flow. Alright, without further ado, give you to the floor lah, Engineer Haji Arul. Untuk start, boleh insyaAllah, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Amri kerana menjemput saya sekali lagi untuk memberi sedikit penerangan tentang business consultancy ni. Saya rasa terharu jugalah kerana Engineer Amri ni cukup istiqamah, cukup kuat advocate kita punya profession ya. So hari ni okay, hari ni kita nak try to understand in the understanding engineering consultancy fee, apa dia kita punya cost structure dan juga apa cash flow dalam business consultant. Sebab apa? Baik. Sebab ramai orang ingat orang jadi consultant ni boleh jadi kaya. Kan semua kaya. semua orang nak kaya, tak dinafikan kan, semua orang nak kaya. Tetapi kita dalam cara apa ni, what do you call this, apa ni, dalam bisnes ni ada yang you boleh untung banyak, ada yang you cuma boleh apa ni, orang kata boleh hidup lah ya. Dan juga satu lagi kita nak tengok macam mana business consultant ni, how do you manage? Kalau you you cadang nak buka consultancy company sendiri, you must know what is the cost structure like, and then you must also know how to control your cash flow. Sebab dalam business ni cash flow is very very important lah. Yeah. So today's presentation ni, okay. Today's presentation ni saya bagi sikit overview. Basically, number one kita nak cerita tentang the Board of Engineers scale of fee. Everybody is talking about SOF scale of fee ya. Dan kita nak tengok sikit apa the explanation, explain the origin and the intent of the BM schedule of fee, tak silap, scale of fee. Okay. And then kita nak tengok also discussion sikit tentang advantages and also the limitation of the SOF. Kemudian item yang kedua saya nak bincang hari ini adalah cost structure of engineering consultancy fee. Dan saya cadang akan highlight cost structure of engineering consultancy business. Okay. And item yang ketiga ialah cash flow realities in the consultancy practice. Okay. I want to explain on the cash flow challenges and good practices in consultancy. Okay, so first of all kita look at the origin of the Board of Engineers scale of fees, background and rationale. Okay, the BEM scale of fees was introduced to provide minimum fee guideline for professional engineering services. Okay, the original intent was to safeguard professional standard and ethics, prevent fee undercutting or overcharging that could compromise quality and safety. Okay, not only undercutting, also overcharging. Sebab, kan? Kemudian, to ensure engineers are adequately compensated for any liability, expertise, and statutory responsibilities. Okay, so this one, that fee also must cover also all this liability, and also your expertise. You are the
pengetahuan atau knowledge on certain items yang only you can knows, then probably you can the fee will have to take into account so your expertise. Now, based on the principle that engineering is a professional service, it is not a commodity. Apa dia commodity? Commodity ni adalah barang yang kita boleh jual. Macam kalau kita ada beras, kita boleh jual beras tu. Itu commodity. Tapi kita professional service. Professional service ni apa dia? Professional service ni adalah more on knowledge base. Ya. Okey, selama ni kalau kita tengok dalam industri pembinaan, the scale of fee was aligned with the traditional convention procurement model. Maksudnya, bila saya sebut conventional procurement model ni, seperti mana yang kita tahu, kita buat design, lepas kita buat design, kita panggil tender, lepas panggil tender, kita award contractor. Design semua full complete. Where the scope and the deliverables were relatively well defined. Okay, nak buat sekolah 4 tingkat, 3 blocks, column size, semua dah didesign oleh konsultan tersebut. Tetapi sekarang ni ada perbezaan, dah ada macam-macam variation. Sekarang sekolah pun bumbung, dia ada sistem roof trusses, kan? Betul tak? Dulu tak, dulu konsultan design semua. Kemudian sekarang ni ada juga macam for example prefab punya wall ataupun prefab structure. Jadi prefab structure konsultan tak design that prefab structure tu sebab datang daripada contractor ataupun specialist contractor. Therefore the scale of fees, walaupun sekarang ni ada specific scale of fees untuk kerja-kerja yang sedemikian, tapi terpaksa diubah suai berbanding dengan asal dulu tahun 80-an, tahun 90-an. Ya. Kita tengok. Okay, ini saya bagi contoh. Ini tahun 90-an punya scale of fees, tahun 82. Okay. Kalau ini dokumen lama ni, kalau dulu dia punya first 50,000 and then next 75,000, okay, up to 20 million. Okay, kalau above 20 million dah tak ada skill lah. Habis maksimum masa tu 20 juta tahun 82 kan. Okay. Bukanlah tak ada skill, maknanya dia punya skill tu dia remain constant 3.4%. Kemudian dia ada class of work ni, nampak tak? Class of work, class 1, class 2, class 3. Okay? Class 1, class 2. Kemudian for civil engineer pula, structure engineer, dia ada pula reinforced concrete portion of work. Ada separate skill untuk reinforced concrete. Sebab apa? Waktu tu dia kena design all the RC dan sebagainya. Tu dia ada separate skill kat situ. Okay? Dan kalau kita tengok pula classes of work ni, kalau kita tengok ni, kita nampak class 1 ni airport with extensive terminal facility. Mungkin saya zoom sikit. Boleh. Ya. Okay. Airport, extensive terminal facility, wastewater, solid waste treatment, bridges, dan sebagainya. Large hangar, major irrigation and drainage structure, large water distribution network, oil tank, offshore installation, satellite dan sebagainya. Class 2, public and office building, industrial building, warehouse. Nampak? That means yang ini lebih mudah lah. Rural road, jalan JKR 01 standard dan private street. Ini semua jalan-jalan yang kecil-kecil, jalan kampung lah. Kemudian class 3, earthwork, site clearing, drainage, dredging, reclamation, retaining wall, gabion, subsoil drainage and tapping. So, dia kemudian kalau kita tengok M&E punya pula, okay, class 1, fire protection, aircon, refrigeration, lighting, power dan electrical distribution system, generating plant installation, yang besar-besar ataupun yang kompleks, yang susah. Class 2, electrical load dispatching and control system, abattoir, plants, steam generating system, ini macam boiler, steam dan sebagainya tu.
hot and cold water system, dia masuk kelas 2. Why kelas 2? Because macam ni kebanyakannya is much simpler. Katakan medical gas service. You buat piping saja kan. Kalau for mechanical, cuma buat piping and piping sizing saja. It's very simple system. Dan kelas 3, lift, hoist, dumbwaiter, escalator. You ni tak ada design. So sebenarnya as far as the consultant is concerned, sebab dia cuma nakkan dia punya sizing of the lift shaft. Adalah sikit-sikit mungkin ada kiraan traffic study and so on kan. Tapi it will not take you a very long time. Standby generator set sama juga untuk electrical engineer. Dia tahu bagi KVA je habis settle kan. Jadi tak ada extra equipment. These are all more on equipment lah. Like fittings dia take out. Nampak? Like fitting dia kira lain. Dia ada kelas 3. Tapi lighting and distribution system, wiring and design under class 1. So benda ni kan, inilah 82 sampai tahun 98 lah diguna pakai this scale of fee ni. Okay. Kemudian bila tahun 98 keluarlah P-min dengan P-max kan. Depending on the cost of work, dan you ada P-max, dia ada P-min. Kenapa ada P-max, P-min? Sebab dia nak adopt yang dulu. By right, kalau you buat aircon system yang canggih-canggih ni, you go on P-max lah. Tapi semua jadi P-min lah kan. Sekarang ni mana ada orang nak bagi P-max kan. Okay. Jadi pasal apa? Ada kerja-kerja yang kita buat tu relatively simple. Ada yang kerja-kerja yang memerlukan masa, memerlukan expertise, memerlukan pengiraan yang lebih detail. That's why dia ada P-max dengan P-min. Tapi sekarang ni ada orang kata kalau macam tu tak payahlah pakai P-max dengan P-min. Pakai P-max lah semua. So this is dia yang the proposed amendments ni. Ini daripada presentation tahun 2021 mungkin dah update. Jadi kemungkinan yang saya tahu kita akan adopt P-max ni as the minimum fee. Okay? I see. Now, you see, so dia punya number ni still sama, cuma dia punya kita tak ada lagi dah P-min. Semua P-max ni adalah minimum fee. Mana minimum tu you boleh charge more. Tak semestinya you charge kat 10% saja. Kalau you nak charge lebih, boleh. Kalau you kata you rasa diri you boleh ni. Ini yang kita nak cerita ni tadi. How do you arrive to your cost? Right? Okay. Okay, ini perbandingan antara SOF tahun 98 dengan yang amendments lah, yang proposed amendment based on the P-max. Kalau kita tengok ni line yang biru, yang dotted line biru ni adalah yang ini untuk CNS. CNS saya anggarkan 40% daripada projek bangunan tu. Katalah ni project cost tu kalau 50 juta. 50 juta perbezaan dia dengan CNS maksimum tahun 98 tak ada beza sangat lah, sikit saja. Tapi kalau CNS tu projek dia 500 juta, 500 juta, jadi ada perbezaan yang agak ketara lah juga. Lebih kurang hampir 1 juta kat sini antara nilai P-max dengan the revision on the type B works. Okay, ini maknanya kalau projek 500 juta tu mungkin multiple building lah dan kompleks yang besar lah. Betul tak? 500 juta So kalau ini untuk M&E, kita tengok M&E pula. M&E pun sama juga, adalah sikit perbezaan. Saya anggarkan cost M&E 35 juta. Jadi based on scale of fee tu, kalau P-max tu, kalau projek 35 juta, you get about 6 over million. Slightly more. Dan untuk revision, revised scale, ada sikit slightly higher. Okay? Tapi kalau projek 50 juta tu, tak ada perbezaan lah. You ambil P-max tu, that is the ni. Ini adalah comparison dengan other consultant, CNS, architect, quantity surveyor.
Dan kita tengoklah bulk of the work tu ataupun bulk of the fee ni, kalau projek ni 100 juta, M&E cost 35 juta, CNS cost 40 juta, ya. Dan dia akan tengok arkitek punya fee tu paling besar lah, 54 juta. Okay. Okey. Tu dia. Okey. So nampak besar lah kan. Okey, kalau yang dekat ujung ni saya convert the percentage tadi of the fee tadi into percentage of project cost kan. So arkitek 5.2 juta, jadi project cost 100 juta, so equivalent to 5.2%. Kan? Quantity surveyor 1.2, M&E 1.5, CNS 1.7, basing on P-max. Okay, based on P-max. Okay, so itu of course what this is based on scale kan, based on scale. Jadi apa nama what happened in real life itu a separate matter. Okay. Okay. Okay, now kalau kita tengok on the scale of fee ni kan, ada pro and con lah kan. Pro dia simple to use and then easily scalable and everybody is familiar with the industry player semua, and simplify the negotiation between client and ECP, and it's already also time tested ni kita pernah masuk dah, maknanya dah masuk court dan sebagainya lah kan. And kalau untuk projek-projek yang mudah, fairly compensated lah. Consultant will be fairly compensated if the project completes on time. Ada caveat lah. The caveat is the project completes on time. Alright. So kalau kita tengok, but the trouble is, apa basis ni, percentage ni, 1%. Kenapa 1%? Why not 2%? Ataupun kita letak 2%, klien minta diskaun. Oh, kita pun kata, okay lah, 1.5%. Diskaun lagi, 1%. Okay? And then, you are not lowest. Ada orang bagi 0.8. Okay? Lepas tu, at the end of the day, asalkan ada job, got to survive lah. Lepas gaji staff, sudahlah. Okay. Have to be patient lah. You know, klien kata, tak apa, ambil dulu 0.8. Next project aku bagi lagi satu. 0.7 pula. What to do? Kan? So, you tak boleh defend. Indefensible for multiple. For example, kalau you ada multiple equipment, you ada dua generator set buat data center. 2 biji generator set 1.5 kVA MVA kan. I mean macam mana nak kira fee kan. Orang boleh contest lah. Maksudnya fee tu 2 biji benda sama ya, hang tak ada design apa-apa pun. Takkan aku nak bayar kau 1% kan, contoh lah kan. Betul tak? Okay. And then of course lah ada cases reward over design or high cost solution. And it does not reward creativity and cost-efficient design. Betul tak? Obviously lah, you want consultant ni pun manusia juga. Macam semua orang dia nak earn more money kan. Doktor pun sama juga. Kalau hang pergi klinik ke ataupun hospital tu, selagi ada test dia suruh test dulu kan. Ataupun kan. Jadi dia pun orang tu boleh beranak biasa-biasa apa, dia kata kena buat cesarean ni kan. Mana kita tahu. Kan? Cesarean 10,000, biar beranak biasa baru 3,000 kan. Contohlah. Contohlah. Manusia. So consultant engineer pun sama, ada yang over design semata-mata sebab apa, bila dia over design dia dapat better fee kan. Because yalah kalau since that over design yalah design yang lebih kompleks menyebabkan cost of project will be higher, then it will they will charge and claim based on that cost contract. Okay, sure. Yeah.
So kita ni bukan malaikat lah. So bukan saya nak Ah. memburukkan nama engineer, tapi it happened. Alright. Kemudian Hmm. limited flexibility untuk advisory and specialist services. Kadang-kadang klien tu nak suruh you buat study misalnya. Kita tak boleh pakai scale of fee kan? Betul tak? Macam Hmm. mana you Hmm. nak study? Kadang study you tu besar tau. It can be, let's say that study project tu kalau jadi mungkin 100 juta, 200 juta kan? Hmm. Tapi you Hmm. punya time study tu mungkin makan masa 6 bulan. So Hmm. you tak boleh nak guna scale of fee apa nama using that scale of fee, lepas tu you charge your client. Susah nak justify. Okay. Kemudian con dia lagi, not well aligned with competitive tendering. Of course, obviously lah, sekarang ni kita ada bermasalah kan. Kadang-kadang ada Hmm. orang Hmm. masuk, dia bagi, ini saya dapat information daripada jabatan-jabatan kerajaan juga. Dia lawan harga, kemudian dia letak fee dia atau scale of fee, dia guna scale of fee 50% discount. Lepas tu dia tak boleh buat. Ataupun nak pergi meeting pun dia lagi lihat nak pergi meeting. Letih saja kan. Hmm. Okay. Hmm. Of course lah. Apa nama, kadang-kadang of course lah kita punya selalunya fixed fee atau lump sum. Ada kat klien yang nak lump sum contract sebab dia nak certainty. How much is my cost? Kalau kita punya cost tu lari jauh sangat, dia pun bermasalah kan. Hmm. Okey, lagi satu ada orang komplain, dia kata okay, this scale of fee ni price control. Macam kartel. Kan tak? Hmm. Ha, macam kartel. Maksudnya, consultant ni semua, engineer ni semua gang up together. Dia speak dia punya fee. So that, apa nama ni, there is no competition in the market. Ada orang cakap macam tu. So, lagi Hmm. satu, difficult to apply in modern and complex project. I'm sure, sometimes you rasa, skill ni rendah. Padahal klien minta ataupun design tu very complex. Tahu tak? Hmm. Walaupun cost complex design ni doesn't mean high cost. Betul tak? Hmm. Sebab sometimes complex design ni dia very efficient, dia very apa nama, what they call that, cost efficient, dia very apa nama ni. Tapi you have to spend a lot of time, you kena buat study, you kena buat CFD lah, you kena buat macam-macam simulation lah, apa benda semua. Then your scale of fee jadi rendah. Hmm. Aku banyak buat kerja ni, tapi I don't get whatever the fee yang supposed to get. So this is Hmm. the scenario dalam scale of fee ni. Baik. Okay. So next kita tengok changing landscape of engineering consultancy. Okay. The shift going towards competition. Sekarang ada apa nama Malaysia, MyCC, Malaysia Hmm. Competition Commission. Dan kita juga Hmm. kita ada akta. Kita ada akta, kita ada Hmm. akta competition. Okay. Jadi saya ada satu report ni tahun 2014. Kalau you tengok Hmm. regulatory review, price fixing for professionals in building construction. Hmm. Ditulis oleh Malaysia Competition Commission ataupun MyCC dan Malaysia Productivity Corporation MPC. Okay, you boleh download, search lah dalam Google. I think you can Hmm. download PDF. So apa yang saya nak tunjuk kat sini, ini dia punya recommendation ataupun conclusion. Dia kata apa? First of all, number one, maintain the status quo. From the above analysis, maintaining the schedule of fee may provide guidance. The keyword here, guidance to 5 profession. Bukan kita saja, termasuk arkitek, lawyer, accountant dan juga profesional yang lain lah. But they are unlikely to be mandatory in force. Nampak? Provide guidance to the profession, but they are unlikely to be enforced if there is a dispute in court as per the above cases. The professions and the MyCC could implement a program to increase awareness that the schedule of fees may not mandatory. Not mandatory. Hmm. Ini datang PK 3.2 tu.
Okay. I see. Amend the existing regulation in professional law to remove the schedule of fee from the relevant statute. Maknanya, this will be in line with the spirit of Competition Act 2010. But of course, our board ataupun all other boards pun dia nakkan schedule of fee ataupun scale of fee ni lagi kan. The profession voluntarily withdraw with from the schedule of fee and notify the intention to ministry. Okay, this one tak ada lah, tak berlaku lah sekarang ni. Daripada tahun 2014 sampai sekarang dekat 10 tahun, siapa pun tak mau withdraw lah kan. And then provide non-binding or recommended fee guideline, for example, as practiced in Canada. Okay, Canada. Dia bagi recommendation lah. Okay. So given that the changes to the law can take a long time, option 1 is likely to the best option, at least in the short term. And then the law should be reviewed after every 5 years. Until now, kita tengok apa nama this free ataupun apa nama ni fee scale of fee not mandatory ni menimbulkan masalah lah. Okay, kan? Tak apa. Kemudian bila ada projek-projek tu, kadang-kadang sekarang projek kerajaan, kalau tak silap saya, bawa atas daripada 50 juta kena ada value engineering punya ni kan. Right? Value engineering punya session. Okay. Kita dah design, datang consultant value engineer ni nak buang kos sana, kos sini kan. Kan. Dah jadi masalah. Dia bukan value engineering, dia cost cutting exercise. Kan. Ya. Kita dah buat macam-macam study begini mah. Jadi bermasalah. Jadi energy efficiency and sustainability consulting. Again, bila kita buat energy efficiency and what not semua tu, kita punya calculation ataupun kita punya analysis has to be more thorough. Betul tak? Ya. Bila more thorough, then you need to spend more time lah, basically in order to come up with the solution. And then audit, studies, and performance verification. Okay, shift towards that. Okay, so kemudian client pula increasingly focus on cost certainty. One of the complaint people say because bila kita ni consultancy fee ni is based on scale of fee, it is uncertain. Sebab ada VO, you akan ataupun up ke down, up biasanya. Jadi you punya fee pun naik kan. See? So that's one of that. And then a measurable outcome. So that means whatever you do has to be measurable in terms of the outcome. Okay. Comparison to other countries, kalau you tengok, other countries pun ada scale of fee. For example, in Germany, there is a scale of fee. You can go to this reference, tapi bahasa Jerman lah. I see. Okay. The fee structure of architect and engineer, HOAI, is a legal ordinance of the federal government regulating the fee for architectural and engineering services. The service profiles regulated in the HOAI are fee elements for the calculation of the fee in terms of amount. Okay. Tetapi apa nama mahkamah EU European Community mengatakan bahawasanya scale of fee ni tak boleh diguna pakai. Tetapi di Jerman ada. Sweden, dia menggunakan procurement method dia competitive bidding, fixed sum lump sum, fixed price lump sum. Okay. Swedish procurement legislation is based on EU directive and EU primary law. US menggunakan competitive bidding dan QBS method. Professional qualified engineers and firms are ranked based on the ability to provide the service. This is QBS, followed by negotiation with the best qualified engineer or firm to determine the mutually satisfactory agreement for those services and agreed upon. Okay, so dia ada negotiation. So kalau dalam negotiation tu, of course, QBS ni first of all, dia tengok based on your qualification lah, whether you are suitable or not. Tapi fee dia tak buka lagi.
how much is the fee, and then dia akan apa, dia akan um, shortlist, and then dia akan shortlist maybe the top 3 and then they do a interview and negotiation. Okay. Baik. Canada also competitive bidding, sama juga macam US. Ontario ada guideline, nampak fee guideline. Ontario Society of Professional Engineers fee guideline. Dan dia menggunakan juga QBS, mengikut fixed fee, time charge or percentage of construction cost. South Africa, dia ada scale of fee. South Africa ada scale of fee macam kita. Kalau you baca, hampir sama lah dengan kita punya tu. Okay. Singapore, Japan, Korea, semua dah tak ada scale of fee lah. Okay. Singapore, competitive bidding. Japan also competitive bidding. Korea, competitive bidding. Hong Kong, competitive bidding with 2 envelope. Tapi dia menggunakan assessment. Fee proposal are open for assessment for assessment of technical proposal using a predetermined marking scheme. Okay. Pre-proposal are then combined with the technical assessment to determine which consultant should be awarded the consultancy. Thailand, competitive bidding, 2 envelope juga. Sama juga. Dia kata, Consulting Engineer Selection Committee will use to evaluate the selection of consulting engineers by opening the financial proposal envelope of the consultant with the best technical proposal and negotiating to obtain the most suitable price. Okay, so that's how other peoples are doing. Whether what they are doing is good or bad tu, Singapore pun ada orang complain juga. Because of that, the fees are bad now. Macam-macam lah. Satu cerita lain lah. Okay, but nevertheless, kita ni apa kita punya cost structure sebenarnya? Kalau kita nak buat consultant engineer ni, kita punya cost structure apa? Kita punya gaji saja kah? Staff punya gaji saja kah? No, there are many other things. So majority of our costs are not physical but intellectual. Okay, of course. Kalau you punya company you ada nama ataupun you yourself ada reputation in the market, then by right that also plays ada weightage lah. Okay. Of course kita juga highly dependent on skilled professionals. That means we have to have good staff, we have to train our staff and so on. So kita ada human capital cost. Whatever salaries and benefit. So orang budak-budak kata baru graduate nak kerja, gaji nak 3,000. Okay. Gaji 3,000. So setahun 36,000 campur EPF lagi 42,000 lah lebih kurang. Busuk-busuk pun. Ini training. Kita nak kena hantar. Ya, itu without belum lagi nak claim kan? Itu baru seorang. Baru seorang engineer baru graduate. Nak gaji 3,000. Kan? Okay. Training and continuous development. Kita nak kena hantar training. Dia kalau tidak waktu tu dia nak design, tanya dia aircon nak pakai berapa wire pun dia tak tahu. Kan? Berapa pun dia tak tahu kan? Kan? Tapi kena bayar dia 3,000. Okay? I see. Lepas tu Engineer Arul, menarik ni. Nanti kalau kita ada masa nanti kita try tengok kita bagi rough idea kalau orang tu nak buka ataupun nak menjalankan consultancy punya ni kan, business ni. Minimum rule of thumb ataupun rough idea, minimum berapa kena ada cash in hand. Kan kena klik tak apa kalau macam bos berapa ringgit nak ambil sebulan, lepas tu staff berapa ringgit nak ambil sebulan, kemudian draftman lah, utilities lah, sewa kedai lah, segala tu kita tengok rough idea kalau kita insya-Allah kalau kita ada masa nanti. Baik, silakan teruskan. Okay. Lepas tu you dah ada staff, you kena hantar ada training kan. Macam sekarang kan. Tiba-tiba kena pakai e-invoice. So benda jadah pula invoice ni kan. So you kena hantar you punya admin staff pergi training. Kalau tidak kan tak buat invoice, kena
kena gasak dengan LSDN ke apa benda kan. Tak mampu. Jadi, lepas tu Professional Registration and Certification. Ini. Sekarang ni segala jenis apa badan apa ni nak kena register. Lepas tu nak kena dapatkan sertifikat tu. ST. Pentaulihan tu. Pentaulihan. PEPC je tak cukup. Kau nak buat nak jadi energy manager ataupun energy auditor untuk bangunan tu, tak boleh. Kau kena pergi register dengan ST. Kau kena ada RAM 1 lah, RAM 2 dan sebagainya. Okey, nak RAM nak ambil sertifikat tu, kau kena duduk dekat, kau kena buat interview kan. Okey, lepas tu nak renew RM100 je. Tapi nak kena ada CPD. Nak CPD pula. CPD tu sampai beribu-ribu pula. Tiap-tiap tahun. Matilah macam tu. Okey. Kemudian macam tu. Ya. Lepas tu sekarang consultant pun kena bayar HRD. Human Resource Development kan. HRDF untuk fund tu. Okey. Kalau tak bayar, kau kena saman, masuk dalam kan. Okey. And then, of course, staff retention and succession planning. Kata human resource ni, staff retention ni, kita consultant ni, paling kuat pun staff kita tahan 4-5 tahun je. Kalau dia itu kan. Itu pun kalau walaupun you bagi gaji bagus. Lepas tu dia dah pandai sikit, dia dapat PE, dia lari lah. Dia cari dia nak jadi klien pula kan. Ada jadi klien, ada yang jadi partnership kan. Sebenarnya ataupun ada juga jadi kompetitor ataupun yang nak venture dengan bisnes sendiri, macam-macam lah. Yeah. So but itulah, that is ni. Kemudian overhead cost. Apa dia overhead cost ni? Office rental, bayar api, air, semua utilities, those are overheads. You kena beli. Of course lah, sekarang ni orang kata boleh kerja work from home. Tapi consultant ni payah nak juga work from home maksudnya. And then kena ada software and digital tools. Orang nak kena BIM. BIM tu satu BIM je, subscription dia 8,000 setahun. Satu BIM. Revit kata Revit kan, setahun. Kena beli komputer lagi. Komputer nak pakai BIM mesti nak bukan komputer lawyat punya kan. Mesti komputer ada nama kan. Ya. Paling-paling pun dekat 10,000 kot kan. Mungkin lebih lah, saya pun tak tahu. Lepas tu you kena ada server, you kena ada broadband, semua tu. Dah ada IT sistem semua mesti nak ada data security. Kalau orang hack, apa jadi? Habis hilang satu office punya server data. Lepas tu professional indemnity insurance. Itu okey. Yang ada insurans ni, ada klien ni, consultant pun kena beli CAR, contractor all risk, ataupun apa dia panggil lagi satu CR dengan apa? Workman comp. Ada klien yang minta you must have this. Not only professional indemnity. Dia ingat kita ni kontraktor ke apa? Tadi engineer ni Asrul ni berkenaan dengan software tadi. Itu BIM which is lately ni lah kita kata kan, new coming in. Tapi yang the rest which is macam kata email subscription, apa tu Microsoft punya software, dan benda tu pula dia macam as per individual kan. Kemudian kita ada macam kata email punya AutoCAD lagi. Jadi benda-benda tu sebenarnya dia bukan one shot kan, sebab dia every year kita kena dia bukan one time-nya ni. Bukan one time cost. Dulu ialah tahun 90-an, tahun awal 2000 tu, you beli satu, pakailah sampai bila-bila pun. Tapi sekarang tak boleh. You pakai nanti, kalau you tak renew subscription, boleh pakai. Tapi you nak
Once dia detect nanti, mampus. Jawab pula kan. Saya pernah kena lah. My own company pun pernah ada sekali dulu Autodesk ni raid kan. Kan. Jadi jangan main-main. Bila dia raid tu, dia ambil komputer kau tu, PC tu dia angkut. Habis kau nak buat kerja dengan apa? Sekali dengan data-data software sekali dengan file-file dalam tu lah kan. Itu yang aduh. Habis. Nak kerja dengan apa? Nak draw dengan tangan. Jangan. Jangan main-main, Okay, kemudian operational and compliance cost. Ini kalau quality management system. Nak kena ada SIRIM lah, SIRIM audited lah, apa kejadah semua. Kan? Okay, documentation. Jadi ini ada cost juga. Every 6 month kena audit lah, contoh. Kena audit QMS system. Itu semua duit tu, bukan free. Documentation and reporting requirement. Ini you punya apa tu auditor, company auditor. Lepas tu SSM punya report, regulatory compliance and audit ni semua. Ni semua bayar ke? Free ke? Mana ada free? Nak cari part time. Boleh lah, terpurah lah sikit saja, kan? Okay? Risk management and legal support. Kadang-kadang you ada klien yang susah, difficult client. You mungkin nak tanya legal opinion from lawyer ke apa. Dia tak nak bayar you ke apa benda. What do you do with it? What do you do with it? You have to go to your lawyer. You tanya lawyer. Lawyer tu takkan cakap bagi teh tarik dah cukup lah. Tak boleh lah kan. No, we are professional, lawyer also professional kan. Exactly. Okay. Now, dia tu business development cost, proposal and tender preparation. Saya tulis ni, often unpaid. Okay, you masuk tender. Ada 50 orang tenderer masuk. Apa? Dia bagi you 3 minggu. You pun kira. At least satu orang engineer, one of your, admin staff ke, photostat lah, apa jadah semua dia nak, okay, kena submit 3 kopi, photostat semua, hantar. Lepas tu, hantar pakai dispatch rider lagi, begitu. Daripada 10 you masuk, you menang 1 je. 10% probability. Kalau dapat. Kalau dapat. Okay. Itu yang 9 punya cost tu apa jadi? Dia 9 cost, 9 tender yang kau masuk tu yang tak dapat tu. Apa jadi? You got to spend already. Betul tak? Ya. Paper lah, apa jadah semua tu kan. Okay. Client engagement and negotiation. Ini you pergi jumpa klien, negotiate dengan klien. Masa tu belum dapat job lagi. Dia panggil negotiate takkan tak pergi kan. Nak pergi KL pula tu. Naiklah MRT sebab murah sikit. Kalau naik kereta, parking kat KL Central tu sejam RM5. 2 jam dah RM10 kan. 3 jam dah dekat RM20 dah. Roteh lah kan. Bukan boleh claim pun. Tu macam mana? Mana pre-contract study and concept development. Kadang-kadang ada klien panggil, kau tolong aku sikit lah. Macam mana? Aku nak ni nak tukar, nak buat ni, nak buat tu. You pun buat lah, free aja. Konon-konon dapat, lepas tu nanti, tak apalah, nanti kau dapat lah kerja ni. Once bila kami call tender tu. Sekali tak dapat. Pada muka kau. Dia pun dia tak boleh nak pusing-pusing juga. Ada orang lain letak harga lagi rendah. Bos dia kata, ambil yang paling rendah. Takkan dia nak lawan, dia nak letak tengkok dia kata, kawan aku ni tolong dah buat macam-macam lah. Nak mampus. Kan? Kok dia pula be in trouble kan? Betul lah. So kalau kita nak bagi opinion tu, pada-pada lah. Kalau free bagi, aku tak tahu lah nak cakap. Okay. And then marketing and branding. Ni kadang nak masuk dalam FB kan. Ahad Consultant. Dia company saya kan. Kalau nak pakai yang boost tu kan, kena bayar. Bukan free. Kan? Betul tak?
contoh lah. Ya. Jadi, jadi it's actually a lot of cost, but you don't see it now. People don't see it. People nampak, consultant punya fee ratus-ratus ribu, kan? Oh, jadi bos-bos semua kaya-kaya. Cuba tengok, Cik. cubalah dulu, jangan cakap je, kan? Okay, Ya. core principle, fees ni bukan price tau. Price ni untuk Hmm. commodity. Fees ni, tu saya cakap tadi, it's not physical. It's a Hmm. ni. Price is what the market pressure you to accept. Hmm. Okay, itu price. Memang betul lah. Kalau you Hmm. tender-tender tu, that is the price that people want you to take. Saya pernah kena dia punya price apa ni, dia panggil apa, online bidding. Oh, dia suruh kita Hmm. auction pula. Hmm. Macam jual ayam kampung kat tepi kat pasar malam kan. Aduh, tak Siapa respect paling langsung murah? profession kita. Aduh. Ah. Hmm. Siapa paling murah kan? Jadi Ya. fee ni are compensation for expertise, responsibility, your time, your risk, your liability. Ni semua ni. I Okay? see. Jadi engineering services are professional judgment, not commodities. Okay? Hmm. Not commodities. Sama juga macam apa nama ni? Lawyer, architect, kan? Macam tu sama. Kita jual apa dalam otak kita. Baik. So key characteristic of consultancy economics, high fixed Hmm. cost, mainly manpower. Betul tak? Kita kena bayar gaji orang ni. Cukup bulan je kena bayar. Betul tak? Jadi ada tak ada klien bayar kat kita tu is beside the point. Revenue is project based. Kalau Hmm. project tu tak jalan, you tak ada revenue. Betul tak? Betul? But your time, your cost, is time based. Maksudnya Hmm. ujung bulan, 25 hari bulan, cari lah duit. Bayar you punya staff. Ada tak ada orang bayar kat you, different story. Betul tak? Hmm. Betul? Jadi your utilization rate directly affects your profitability. Utilization Indeed. rate ni Hmm. maksudnya how you utilize your manpower efficiently. Hmm. Okay? Of course, at the end of the day, the fee pressure will impact the technical depth, how apa nama, macam mana you deliver your job, your risk management, and your staff morale and retention. Kalau your Hmm. fee is very low, you cannot afford to pay your staff ataupun lewat bayar gaji staff, ataupun tak bagi dia bonus. Lagi 2 bulan nak raya dia. Kena fikirlah macam mana nak cari duit kan, nak bagi No. bonus kan. On top of that, Eh, sometimes yalah ada dulu macam ni kita understand kita pun masuk satu projek tu kita masuk tengah-tengah dah kan kononnya as a rescue team datang tengok kan, hey, come and help this project and what's going on, delay semua ni. Kita pergi masuk tengok all those things dan kita try get to understand apa yang issue semua ni. uh, because of the fees tu tak boleh nak cope up dah kan dengan financial issues tu. Jadi dia hantar budak Pro 2J datang. Yalah. Oh, tadi Ya. 2,000 je. Yalah. Bukan salah untuk tak salah untuk engineer baru atau budak tu untuk nak gain experience. Yalah. Understand. But at the same time, apa yang job in hand yang kena deliver ni is supposed to be supported ataupun someone yang dah been have some experience untuk help the project Nak growth deliver the lah. job. Betul. Ha. Okay. So jangan ingat memanglah masa dapat job you are on the top of the world lah kan. Tapi once you dah dapat 6 bulan after working on the job, 6 months later, cash flow. Client hasn't approved the architect design, kau tak boleh nak claim. Authority delay, late payment. Lepas tu client mula nak buat 100 juta. Besar lah job ni. Dapatlah aku fee 2 juta. Sekali dia kata, aku buat 3 phases lah. First phase 20 juta dulu. Tapi kau design dulu. Kau design untuk semua. Untuk 100 juta. Kau design dulu.
Tapi aku buat sikit-sikit. So aku bayar tu ikut phase. Mampus. Okay. Design changes. Ini killing ni. Design changes. Arkitek ni buat lagi. Klien kata aku tak suka. Tukar design ni. So siapa nak buat? Siapa nak engineer pun kena buat. Structure dia kena buat. Kan? Sebab dia nak dapatkan costing. Costing kena ada lah. All the beam sizes ke apa nama slab and what not semua. M&E pun sama juga. Mula-mula 100,000 square feet. Lepas tu jadi 120,000 square feet. Power supply mesti bertambah kan? Costing kena buat kan? Betul tak? Betul. Nak kena redraw. Walaupun dia macam kadang-kadang ialah reality kata alah shifting saja daripada sini ke sana. Bukan shifting cut and paste saja. The overall system need to be reviewed again and again. Itu saja isu dia. Exactly. Okay, so macam mana? Alright. Jadi macam mana? How do we determine our fee? What is reason? Orang kata yang kita rasa what should we get lah? Okay. Establish the cost-based floor. Maksudnya kita kena establish ourselves. Before talking about value, you must know your minimum viable fee. What is the minimum viable fee? Your fee must at least cover direct project cost. That means your cost, your staff, your office, your apa semua tadi. Indirect overhead cost, ni tadi yang saya sebut tadi. Non-billable and support activities. Non-billable ni macam marketing tadi, non-billable. Lepas tu even your admin staff pun non-billable sebenarnya. Betul tak? Kadang Nah, tu macam staff training lagi, staff all those training, things. Software, all those things, subscription, banyak-banyak, understand. So anything below this is unsustainable. So how much is your cost per billable hour? Okay, therefore, your total cost, you divide by your billable hour, that will define your minimum fee rate. If you do not know this number, you are underpricing unknowingly and you are subsidizing project with cash reserve. Sebab tu saya kadang-kadang saya cakap dengan kawan-kawan saya, kita insyaAllah di Pertubuhan Juruta Perunding Bumi Putra. Kami cakap sembang-sembang, kita ni sebenarnya insyaAllah mati besok, kita semua jumpa di syurga. Pasal apa? Kita subsidize our client ni cukup banyak. Kita buat bangunan tu tak untuk dia dapat pakai, dia guna bertahun-tahun, 30 tahun dan sebagainya. Kan? Final fee 5%, kadang dia tak bayar. Kadang dia lambat bayar. Kan? Jadi kita subsidize dia. Kita subsidize. InsyaAllah kita jumpa semua di syurga. Konsultan ramai. Kan? Instead of doing business, dia become charity dah. Charity. Okay. Lepas tu, you step number 2. Your risk and responsibility. So kita apa? Engineering consultants carry long tail risk. Your professional negligence. Okay lah, you may be a very competent person, competent engineer, tapi mungkin your staff make a mistake and you overlook it. You boleh kena saman. Kan? Okay? Jadi safety regulatory and statutory exposure, safety and operational consequences, liability extending years beyond completion. Okay? Semua orang tahu ni, semua orang cakap ni. Kadang-kadang konsultan tu walaupun selepas 10 tahun bangunan tu terjadi sesuatu, bangunan runtuh dan sebagainya, dia kena bayar. Jadi walaupun dia dah pencen dah, dia dah pencen, umur dah 70 tahun dah, PI pun dah tak ada lagi, tiba-tiba kena saman. Apa jadi? Tiba-tiba kena saman. Bangunan saya ni mendap lah, jalan ataupun pipe air tu bocor lah, merosakkan saya punya furniture dan sebagainya. Dia saman konsultan. Sebab konsultan salah specify material. Maybe dah tahu duduk kat tepi laut, kau pergi pasang pipe steel pipe. Cari pasal lah. Kan? Corroded segala mana semua kan? So risk factor that affect fees ialah of course project
project complexity. Lagi kompleks project tu, maka makin difficult lah. Okay, novel or non-standard solutions that require from you. Kadang-kadang bangunan tu macam mana? Very complex lah. Dia nak buat apa? Dia nak buat 3 lapis sky bridge ke apa benda kan? Kan? Ah. Jadi very complex. Jadi degree and of professional judgment that require from you. Okay, size of downstream consequences if error occur. Oh, nampak kecil size of, mungkin you buat kecil je, tetapi because of katakan you buat apa nama ni, mini hydro, you buat kecil je mini hydro tu 10 megawatt je, tapi because of something happen, something fault kan, meletup ke contohnya, downstream api dan elektrik semua tak dapat, macam-macam. Jadi high risk must command higher fee lah at the end of the day kan, you see. By right lah. Itulah dia. Kemudian next, number 3, consider value delivered to the client. Professional value is measured by outcomes, not hours. For example, kalau kita boleh optimize the capital cost, definitely you tell the client, okay, with this the design or solution, you can save energy, you can save electricity, and so on. Okay, those are professional value. That is the value that from you, from your brain, yang you boleh bagi benefit to your client. Kemudian energy and operation cost saving, for example. Ini sekarang orang very much in the market lah, because everybody now is very very concerned about energy consumption kan, with the new tariff and whatnot semua tu, people are very concerned and operation cost saving. Okay, tapi janganlah pula because of nak cost saving, buang satu lampu. Daripada 2 bulb, tinggal 1 bulb. Apa benda cost saving tu? Because your large level, 1 bulb 150, 2 bulb 250 kan. Buang satu lampu, yes, you save energy. Kalau macam tu, tak payah pasang aircon dah dalam bangunan tu. Pasang kipas je. Kan? Then you save energy. Jadi kita when you want to talk about energy saving and whatnot tu, the standard MS1525 tu maintain the comfort level, the lighting level, whatever, but using your system or your energy in a smart way. And then compliance and risk avoidance, okay, that will be that, for example, baru ni ada kebakaran dekat mana dekat ada satu dekat Sentul kan, Sentul kan? Ada satu kebakaran kan, ingat tak? Satu rumah PPRT terbakar. Tapi saya tengok bagusnya, bila terbakar unit tersebut, dia tak merebak ke unit-unit di atas, di bawah dan di tepi. Maknanya dia punya apa, wall tadi tu, fire compartment dia working. Kalau dekat Hong Kong ada satu kebakaran tu, habis berapa biji blok kan, terbakar. Okay, small professional fee can unlock very large saving. So sometimes fee kita ni, you can benefit a lot to the client. So this is something that we should focus on, and also tell the client, this why you are paying me at this amount, because this is what I can save you. Saya sendiri pun banyak kes-kes yang macam tu lah, dan the client pun happy kan. Market as a reference, not a driver. Market rates are for benchmarking only. Competing purely on price will make your expertise as a commodity lah, commoditizes your expertise, force under resourcing. Ni yang dia pakai budak protege ni, under resourcing, and increase client risk. Okay, maybe lah market tu kata, oh, korang buat bangunan macam ni, YOP 1% je, market semua 1%. Yalah, 1% tu orang lain. Saya punya 1.3, sebab I am a better person, I give you better solution, and so on. Okay,
So sustainability test, the professional team must cover full cost and risk, allow reinvestment in people and systems, support ethical and statutory obligation, be explainable to the client, and be repeatable across projects. Okay. So this is the sustainability test. If you think you can pass all the tests, maknanya that is your rate lah. Okay. Hmm. I give you another example. Macam mana kita nak determine our fees? Satu, for example, kita ada assumption overhead and staff 1.2 million. Kita ada 6 Mhm. engineer. Kemudian Mhm. average billable hours per engineer. 1,400 hours per year. Dia 8 jam satu hari. Satu minggu dia 40 hours. Kalilah 52 hours. Tolak dia punya cuti. You dapat 1,400 hours. So Baik. cara mudah dia lah. So overall, Mhm. 6 engineer, you ada 84 man hours lah. 84,000 man hours. 8,400 man hours. Sorry. Okay. Mhm. So kalau you punya cost office, running your office is 1.2 million divided over 8,400, your cost per hour will be 143. Okay. There is Mhm. minimum, no profit, no risk, no allowance, no nothing. Mhm. Basic saja. Ni kan, ni gaji engineer ni mahal juga ni. Okay. Lepas tu, risk factor tadi, adding risk and sustainability. Risk and liability loading, 30%. Business development and reinvestment, 20%. Compliance and business development, 20%. Profit and bonuses for your staff, 30%. Mhm. Adjustable fee rate. So altogether ni, another 100% you can add on. That means Mhm. 143 kali 2, which is 286. This is your charging rate for your Mhm. office. Okay. Ini saya tunjuk ni. Ini kalau kerajaan punya lah. Kerajaan bagi multi-rank factor 2.7. Why 2.7 ni datang dari mana? Datang daripada all this. Salary 1.0 lah. Lepas tu bonus Mhm. 0.37. EPF 11%. SOCSO 1%. Training 2%. Nampak ni? Professional. Ya. So these are all. Mana datang 2.7 ni? Ada orang daripada 2.7 ni, tak apalah, you bagi saya 1.5 je. Gila. 1.5 you nak kena bayar you punya EPF dah 11%. Lepas tu cuti dia lagi. Cuti ni 0.37 ni 37% ni. Allowance, perk, leave. You punya cuti. Okay. Unless you tak ada benda-benda ni, software tak ada, sistem tak ada, professional, secretarial, audit, legal ni you make one man show, boleh lah buang ni. Tak ada research. cost of capital tak ada. You pun kan. Then you punya dia Dia punya dekat Engineer Harul, dekat situ sebenarnya those yang bukan undercutting, yang those who are giving some sort of discount ataupun a special price for the client, dia either two lah, either dia tak tahu detail breakdown macam yang you share ni, ataupun dia memang apa nama dia dah terlampau banyak, sebenarnya dia nak buat job tu untuk charity lah. Itu tak boleh nak apa-apa lah kan. Yang tu je sebenarnya. Okay. Okay, but this is the real number lah. I can show you. Lepas ni I show you real number. Okay, this is an example lah. Katalah projek ni 9 bulan. Construction dia 24 bulan. DLP 12 bulan. So total projek ni apa? 9 campur 12, 36 campur 9, 36 campur 9, 43 bulan. Maknanya hampir 4 tahun. Okay. Katalah projek ni 50 juta. Okay. Of course lah, you akan letak lah. You punya director, manager, maybe your design team ada 4 orang. So 2 senior, 2 junior. Ni kata M lah. M 2 orang, M 2 orang, 1 senior, 1 junior, E seorang, E seorang. 1 junior, 1 junior. Gaji dia 10,000. Okay. And then during pre-construction stage, during design and tender semua, of course lah, the big boss atau director ni, dia punya time spend is much less lah. So kalau kita tengok ni, lebih kurang setengah bulan sajalah. Net, this is effective time that they spend for the job lah.
But the engineer C dengan D ni, junior engineer ni, dia kena spend more time lah. Probably 2 Yalah. bulan, 2.25 bulan masa tender tu, effectively lah. Of course, masa draftsman A, B, BIM modula ni pula, 50% of the time, 4,5 bulan. Reasonable kan? Yalah. Untuk satu job yang 50 juta ni. Lepas tu, of course, during construction, draftsman ni tak ada time, you don't use them lah, you don't utilize them. But you utilize your engineer, utilize your junior engineer, pergi meeting. So, daripada 24 bulan ni, net 6 bulan during construction ni, by the engineer attending meeting and so on. Kemudian during DLP ni sikit lah time dia pakai. Nak buat final account, nak pergi inspection, ada defect meeting, debu-gedebak semua tu kan. Betul tak? So total dia you can guna di spreadsheet, dalam spreadsheet ni, maksudnya this is the amount of fees yang you kata kira you punya base fee kan. Now, projek tu 4 tahun. Dalam masa 4 tahun ni, engineer ini, daripada gaji dia mula-mula masuk dapat kerja 4,500. Tak payah bagi dia increment ke? Mesti nak ada increment kan? Kalau tak ada increment, dia pula lari kan? Okay? So, you kena tambah with increment. How much is the cost? Okay? Tahun kedua, tahun ketiga tu, dia dapat increment and so on. So, this is the satu cara, this is the total cost, 734, which is equivalent to 1.36% of the total project cost. Okay. Right? Okay, follow Ya. Kita dah lebih kurang 1 jam lebih sikit. So, kita ada banyak lagi ke? Dah. Okay, saya bagi laju lah. Saya dalam, maybe give me 10 minutes boleh? Okay. Sorry. Okay, ni typical cash flow portal, ni maksudnya sekarang ni selalunya what happen is kita punya cost waktu mula-mula negatif. Ya, ini yang biru ni adalah duit yang kita terima daripada klien. Okay, ni cost kita. So kadang-kadang cost kita bila dia dah tender design development, ni dia dah tender lah, dapatlah fee banyak sikit. Itu pun duduk bawah zero lagi. Nanti saya tunjuk lepas ni ya. Jadi common cash flow risk, kita punya low fee with long payment term, retention sum and delayed approval. Selagi tak dapat approval, kita tak boleh dapat claim. Scope creep with fee variation. Scope creep ni maknanya project delay. Kemudian these are the problem that we are facing, typical cash flow problem. So initially ini memang kita akan spend a lot of time, a lot of manpower untuk produce the job. I can show you lepas ni cash flow pitfall. Kalau kita tengok pitfall kita, fee structure and milestone. Kita punya milestone payment ni semua by other people. Maknanya schematic design by client punya approval. Kita hantar design je, tunggu client approval baru kita boleh clear. Padahal kerja kita tu. Betul tak? Kalau lawyer dia kata, okay, this is borang saya SNP, saya dah sign begitu ni. You sign, lepas tu saya nak submit. Sebelum saya submit, pergi ke stamp office ke apa-apa, bayar saya punya fee dulu. Kan? Kan? Submission of BP upon approval of authority. Apakah hal ni? Kalau authority ni ambil 6 bulan nak approve, tunggulah kau 10% ni. Padahal kita dah submit dah berapa 12 set lah, berapa set kan authority nak. Kita dah submit, tapi tunggu approval from authority. Macam mana tu? Kan? Upon award of contract. Okay, dah tender, dah siap tender semua, dah negotiate dah dengan kontraktor. Lepas tu klien kata aku tak jadi buat lah. So aku tak dapat award, aku tak award contract, I save this 10%. Nampak tak? Iyalah. So macam mana kita nak bayar gaji orang? Alright? Ini satu contoh. Ini betul ideal punya on time construction cost and on time payment schedule. Of course
kalau yang color apa ni, yang color orange ni kat bawah ni is the cumulative ataupun net cash flow. Kalau kita tengok, kita punya break even point ni at 36 month, bulan ke-6, bulan ke tahun ketiga, tahun ketiga. Ini projek ni kira projek yang baik lah, maksudnya dalam masa berapa 52 apa nama bulan. bulan dia boleh siap. Jadi fee. Jadi kalau kita tengok construction period dia, ini design period ni yang kuning ni, hijau ni construction period, and finally yang ini is the defect liability period. Okay, 36 bulan baru dapat duit. Berapa tahun tu? 3 tahun. Okay, kalau projek tu delay 6 bulan, apa akan berlaku? Bulan ke-50 baru dapat. Bulan ke-50 baru dapat you punya break even. 4 tahun lebih. Total fee 1 juta, design and award 14 bulan, construction period 42 bulan, DLP 12 bulan. Okay, so kalau macam ni, 52 bulan baru kau dapat. Kalau projek tu tak delay, yang sebelum ni tadi, 36 bulan boleh dapat. Itu pun 3 tahun. So kita subsidize projek tu selama 3 tahun. Okay, so ambil duit tu, lebih baik letak dekat letak dekat ESB, biar kita dapat setiap tahun paling-paling pun 5.75 ke tahun ni, kan? Daripada buat bisnes ni. Ini projek saya betul punya. Okay, projek betul saya. Okay, projek ni 2015. Okay. Dapat job, buat preliminary, tender evaluation, apa kejadah semua kan. Lepas tu award pertengahan tahun. Okay. Okay. 2000 siap, asal dia site possession 30/11/2016. Silap. Ini sini. Okay. Original completion 19/8/2018. Patutnya lebih kurang 2 tahun lah. 3 tahun lah. 2018, 2015, 3 tahun. Betul-betul punya CPC 2021. Okay. Okay. So, yang hijau ni total cost saya. Okay, masa nak buat tender, cost saya jadi banyak 120,000 kan. Ni negatif tau. Ini negatif. Negatif. Lepas tu dapatlah payment ni. Ni payment lah kot. I don't know. Ni hour spend. Okay. Jadi, ni negatif ni. And then tiap-tiap tahun saya kena spend man hour and also my cost. Okay. Makin lama makin sikit lah. During construction tu sikit. Of course, 2 CMGD tak ada apa-apa lah. Cost kita sangat kan. Okay. Okay. So, itu daripada segi cost dia. Okay. Kalau kita tengok daripada cash flow dia, dia jadi macam ni. So, yang hijau ni net cash flow. Okay. Total cost saya 100,000 lebih ni, campur ni. Dia jadi positif berapa tahun ni? 2015 sampai 2020. Tu 5 tahun. Cash flow baru. Cash flow tu baru jadi positif sikit. Ni payment receive ni. Ini payment sikit, ini sikit, ini sikit. Tapi cost kita duduk di bawah ni. Total cost kita yang merah ni. Itu baru satu projek lah ya. Baru satu projek. So projek ni memang we are negatif, kita tak untung. Ni satu lagi projek. KBS semua projek saya. First job dia ada 2 site. Site number 1 ni kita dah buat dah detail design, tender evaluations, award. So kita 2019 kita spend a lot of time completekan design dan sebagainya. Lepas tu dia tukar tempat. Pergi site yang nombor 2. Tempat lain. Redesign balik. Kena buat redesign balik. So saya tahun 2020 spend some time, 2021 redesign balik. Untuk site 2. Construction dekat site yang kedua. So cumulative cost saya dia jadi macam ni. 300,000 lebih. Sebab apa? Saya kena buat kerja 2 kali. Ni site yang pertama, ni site yang kedua. Okay, saya ada number total man hour spend.
Ni staff, nama-nama staff saya. This is the total hour spent. Of course lah, as the construction period, kita punya time spent is lesser lah kan. Okay, man hour kita kurang lah. Okay, so kalau tengok daripada segi cash flow, profit and loss saya, negatif. Ni yang hijau ni. Saya negatif. Yang hijau ni. Rugi 100,000. Sebab tak dapat payment untuk set number 1. Okay. Okay. Itulah dia apa nama cash flow untuk konsultansi. Bila berubah tempat, kita kena buat kerja 2 kali, kos kita bertambah. As a result, fee yang ada ni dia bayar untuk site number 1. Site number 2. Okay. So saya kena claim lah abortive fee ni. Kalau tidak, saya negatif 100,000 rugi. Betul ya? Ya. So, okay, kalaulah monthly payment, kalau kita buat alternative cash flow monthly payment, mungkin itu akan membantu. For example, dalam design development ni, kita minta klien bayar setiap bulan. Bayar setiap bulan. So, kita hopefully by end of the setahun during the design development tu, kita dapatlah positive cash flow. And after that, bulan-bulanan kita dapatlah positive cash flow. Sebab tu, bila dalam keadaan macam ni, bila dah negatif macam ni, sorry, yang ni, during construction period ni, kita nak pergi site pun kita malas. Sebab kita tahu, we are incurring more and more cost. Ya. Betul tak? Ya. Accumulated cost to us. Okay? So, as key takeaways from this sharing is that engineering consulting is a knowledge and risk intensive. Therefore, the fee must reflect the professional responsibility, the cost structure, and the cash flow realities. Hopefully lah, sustainable practice require a fair fees. Sama ada SOF ataupun macam mana cara nak kira, terpulang. Tetapi must be fair and appropriate procurement model and alignment between the policy and the industrial reality. Okay? Alright. So, hopefully kita boleh cakap to our client, my professional fee reflect the real cost of competent delivery, responsibility I carry, the risk I assume, and the value I create, not merely the lowest price available. Okay? So with that, I thank you. Alright. Handsome banget dia. Baik, Alhamdulillah. Engineer Arul, terima kasih banyak kerana sudi berpeluang petang ni, pagi ni, hari ni, 1 January 2026. Kita open up this year dengan talking about financial kan, duit. I hope boleh bring more prosperity throughout this year. However, saya memang bercadang untuk buat consider yang explanation tu, consider part 1. So we take a break another 5 to 10 minutes, then we can come back as a part 2. So part 2 ni is all about Q&A. So meaning that those engineers yang tonton kita punya siri ni, they can choose to go straight away to part 2, which is question and answer, ataupun they can go for part 1. Those who are really keen to know how the consultancy firm punya calculation in terms of financial. Boleh itu. So can we take a break around 5 to 10 minutes, then we come back at the part 2. Boleh ya? Okay. Boleh. Okay, terima kasih. Kita jumpa sekejap lagi.